Hindi nga rin din irugi nga ibasa dito lagi tinapalabas ni pagayam tinga Daisy iti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga amin amay basngay dito'y lubong kat nakem ni Apo Diyos. Tani Apo Diyos ti mangmangtid biyag dagiti tao. Numampay saan nga isuna iti kang runan nga mga aramid ti bukod na agasat. Maysa kadaksang gasat kunak Manong Nemi tamaysa ak nga anak. Ti maysa nga GRO. Wano tay babae nga ilaklako na aglaklako iti apagapaman nga ragsak. Kunada nga kalapating mababa ang lipad. Ngayon, papasulag ka di tinak, nuapeng impas ngay nak, idilikodan, akas siya di kasasad na. Tinak din ang tulata. Ti pagyamanak, Manong Nemi, ket saan nak nga pinaragreg. Ti pagyamanak, Manong Nemi, ket ipatpatignak, akas pudno nga anak na. Gabota inang isuna, impaina na ti bagina. Imba anak ko man siyempre ti bagikeng kuana. Nagdanakam nga rod kaniya, Mama, Manong Nemi, tilikodan, nakasya di trabaho na. Aging gadim ting Manong, hindi pa nang ikarina idi nga isardeng nanti amin. When? 16 titawen ko idin Manong. Idi tatimay sa nga bigat, nagigtutak laengan, taada lalaki nga kaduwa ni Mama nga rimuari ti siled na iti day tangagsapa nga panangyayab ko iti pamigat. Siya tinagluto katriingak siyempre ni Mama tapno mangan kamin. Nga midirumar iti siled ada kaduwa na nga lalaki. Kahit nakadingasawin nga iti agawid ni Mama manipod iti beer house nga pagtrabahuan na kahit ada kaduwa na nga lalaki. Kahit nagkasalid da nagpat na. Ti amok Manong Nemi kitungtung palin ni Mama ti karina kaniyak nga di na nilakla ko pa iti magina kadagiti lalaki. Nga masino ti kaduwa na nga lalaki nga rimuari ti silad na. Hindi tamay ka nakitigundaway ang nagsaludsod iti inak tanapan nag-CR ti lalaki. Ma, asino tayo dyan lalaki? Sino tayo dyan nga lalaki ko na? Mama, kunak malano, saan kayo nga agpapairuar ka nagit customer yung iti beer house? Saan ko ang customer ni Rofo? Choropo ti hawag mo kayong kuana. Kapot ang boyfriend ko. Kaya't nagtulagan minti ang kasar. Mama, nagkari kayo kanya gidi nga saan kayo nga makiasasawa? E mapi nga itakit, di yung matentong palin ti kariyo kanyak. Api Mama? Ha, Mama? Saan nga sinungbatan ni Mama ti saludsod ko Manong Nemi tarimuaren ti lalaki ni Chu Rufo iti CR. Ket umayin iti ayan mi ni Mama tapno umaymutin sumhango amamigat. Jack ininggaan ni Mama Manong Nemi aging nga di kam na ikan iti sa bali pa agundaway ang makapagsalita. Gabuta kayat ko malawlawagan ti amin. Ma, api nga saan nyo nga itong balin ti kariyo. Sa nga pulo ket inem nga tawen nga awan ti sa bali a pinanunot ko no saan nga para keng ka Daisy. Mama, napaod na nga panawen. Nabanug ako na. Naumakon. Kahit kumantentaglak am ti bukod ko apakaragsakan. Asaan lang nga sika ti pampanutek. Kasla di kay maawatan Mama. Nakalawlawag di amin. Nabannog akong gagbalin nga inam. Oh. Nalawag ka din kay gadamin? Awan ti sa balay pa ng panunot ko idi no saan nga sika. Ngayon umdas matan sa nga pulong inem, sa nga pulong inem, nga tawen, nga sikat pampanutek. Nabannog akon. Di akon kaya tagbaling nga ina. Mama,
Da kay man palang di ina nga mga ibagan, di yung kayo doon nagbaling nga ina. Punto nga din nangin ko ka na kayo, punno. Nauma kayong kanyak. Kapungtot dakon. Kagurad dakon. Awan tiyan mo nga basol ko, mama. Lagbaling nakmat nga nasingpet nga anak yo. Ami mat nga ibilin nyo kanyak kitungtung palak kita. Apay man ta nakastoy kayo. Hanya ti basol ko, mama, niya. Saan na si mong bat ni mama manong Naimi? Imintuloy ko laeng tinagsangit akas ladyak mamati tikil lahat nga panagbali ti desisyon na. Kasla saan nga isun ti mamangko. Tadyak pulos namnamayan nga mga kukenkuha na da kita nga balikas. Manipo di adan puot ko, adan nakam ko, awan ti sabaling ang parigna na kaniyak. Tiimpahin na kaniyak na di napuddo nga pamateg kandungo ti maysa nga ina iti anak. Nakamaymayat ti panangtaripato na kaniyak. Nakamaymayat ti panangasikaso na kaniyak. Nakamaymayat ti panangpadakkel na kaniyak. Ngakang kanayon ng ulit-ulitin iti arapap na para kaniyak. Nga iso mat tinagbalin nga arapap ko. Ti makapagturpusi ti panagadal ko. Kayat ko tagbalin nga nurse. Kayat naman nga kayat mat ni mama nga makita na nga maisan nga nurse iti masagbayan. Ano kasano ti panangipateg na kaniyak kastamet ti panangipatpateg ko ken kuana. Nga isukit maysa nga natanok ken mga ipagpanakkel nga ina. Iti likodan nga isukit maysa nga GRO, Guest Relation Officer, nga pinapintas dalahin ti awag nga hostess manong Naimi. Ngimsahan nga pulos, jak pulos, agbabawi nga iso tinagbaling nga inak iti likodan nga narugit kano ti pagtrabahuan na. Iso nga oren niya ti bagbaga kaniyak dagiti kapatadak. Oren niya ti bagbaga kaniyak nga klase ti trabaho ni mama. Saan ko nga ibain ni mama? Ipagpanakil ko kay diso na. Uhin manong. Kasta tinararamid ko, kasta tapaspasamak, edi napalpalaban. Nagturpusak edi elementarya nga adda pamadayaw nga naawat ko, ken ore edi nagturpusak iti high school, iti laing kalabas nga bulan, ta nagradumarak nga rodin ti high school. Adda man ang pamadayaw nga naawat ko, nga nairanamit nga iso, iti may kasangapulo kit innem nga kasangay kumanong. Nga imbilang ko dahita nga raragsakan nga paset ti biyak ko. Gabuta ka dahita nga aldaw nga panagturpus kan panagkasangay ko. Kaya iso ti paset ti biyak ko manong Naimi. Nga namamukon tinabayag kon nga tartarigagayan nga makita ken mamammo nga ama. Awan ko man ti sa pulik pa man. Kaya mapayakil lahat nga nagbaliw ti trato ni mama kaniyak. Apay. Dinamag ko manin manong. Mama. Nagkari ka idi kani papa. Kani di kasangay ken panagturpos ko. Nga damok ka ba nakakita ken panakamamo kani papa. Nga sandak nga baybayan. Nga man niya ti basol ko. Tapno ibagayo nga nauma akon. Uno na nauma kayon nga agbaling ngay na. Kaya't nakanding sa uwan, mama, nga laklak si dandakon nga anak. Uwan manong Naimi tuloy milayang kini mama tinagpatang nagsarita. Damdamagam kanyak noon niya ti basol mo. Awan ti amok nga basol ko tapno ibagayo nga nauma kayong kanyak mama. Nga mataka di basol ko. Nga manadaman basol ko kas pagarigan. Ibagayo. Anya ti basol ko? Siguro kat basol mo. Basol mo no apay nga sika. Tinagbalin nga anak ko. Basol mo no apay nga sika tinagbalin nga anak ko. Mama? Nakalawlawag timbagak kang kadesi. Nabannog akon. Tama na. Yan tangi kat namamum at tipod nung amam. Binulod na kaidi ti makalawas kanyak sa kadi.
Sana ka matlain subli. Yung napanunod ko. Apay nga nasken pa ilaing. Nga gri-gri ka ta. Kadigri sumasaro ng watawan. Ha, agkanits kanton. Apay nga siya pa ilaing trumbeng agpanunot. Noan nga digiti aramatem. Panagsapol ko ti aramatem nga college. Nangarong na nag-college kan. Dandanin ti opening. Yan tanga kat nakasagana ni Dadim. Nga alaen na ka iti asawa na. Tawan nga rod ti anak da. Di mo kadi kayat. Ti agbiag ang may isa nga maknang. Ni mama. Nagsarita tayo din. Nagkinarita. Nalipatan nyo ka din. Ti karin-karita. Nga awan ti asinuman nga mamagsina ka data. No sa dinutayan mo, addaak. No sa dinumatayan ko, adda ka. Walang iwanan. Nilaing patay ti mamagsina ka data, mama. Kadata nga gina. Yung amay nga ita. Kat kasla idurduron nagmaten nga inako ni ti sidong ti amak. Idi to sang kaibagam idi nga uray no anya tararamidan ni daddy. Kat di nagtumaagaw kang ka. Kading karikmat mama. Nga orin no anya tararamidan ni daddy kanyak. Tapno maalok yung nadirik na kapanawan ka. Kat ag naedak kang kuwana. Ngim sanggon to pulos ng panawan data. Sangga pulos ng panawan mama. Santo walang iwanan. Inulit ko laeng manong naiming palagip kini mama ti karin-karimi. Nga walang iwanan. Ngim di mo ka di maawatan ti amin, Daisy? Nakalawlawag na umaakon kahit mo ulit-ulitak na umaakon na mannog akon nga sisyaklat ti makaboy ti parakeng ka. Kasapulak matibukod ko nga ragsak. Mama. Mama, ipatpatag ka. Kanawan ti ragsak ko nawan ka. Urisan nga matungpal ti arapahap ko basta kadan na ka, mama. Uray no anyo ti ibagbaga da kontra keng kad. Di kan tupulos ibain, ibagpatagsit ka. Ibagpatagsit ka. Ibagpatagil ka lata, mama. Da para kanya kasi kanti ka sa sayatan nga ina. Linuloko! Linuloko? Ipagpatagnakman. Ngem saan kan nga napatag kanyak? Oh, mama, nalawag tinangig mo. Saan kan nga napatag kanyak? Saan ka di pa nga nalawag kang kadi amin? Saan kan nga kayat kang gura kan na umakon kang ka, iso kang talaw kan, inka nagmetisidong ti amam. Ha? Panawan na kami kini Rofo. Kahit kung anta kami lang nga duwat agnet ito nga balay, nga awan ti pasaghabal mi, pumanaw kan. Kahit ad-addan ti panagsangit ko, gapo ka na kita nga nangigak manipod ka ni mama. Manong nemi. Kat ti marayak nga simrek idisalad ko kaditoy kong entuloy tinagsangit. Diyak maawatan no apay kastoy tinaramid ni mama. Magtaltalawan na kon, kagurgura na kon. Baanang nga kasladyak patyan nga mabasamag ti amin. Wano kaya't nakadi agurahik isuna. Kaya't nakadi nga gurahik iti anya nga rason. Apay nga nasken nga kayat na guraek. Talaga nga jak maawatan manong nemi. Kasi lang makulkul unay ti panunod ko. Maburbur siya anak kadyak mo no anya tirumpeng nga ramidek. Tung palig ka di ti pagayatan ni mama. Yan tangay kat nakasagana met dadadi kiniti Tamila nga asawa na amangala kanya. Nakaturugak iti panagsangsangit ko manong nemi. Iti makariingak inalak ti cellphone ko malagip ko nga di pa naibus dedi pinanglud di daddy ti cellphone ko. Indial ko ti number na. Kat sumong batmat nga dagos. Hello. Daisy iha. Daddy. Kastoy daddy. Tiyan niya. Bigla matin nga nagbali ti desisyon ni mama. Saan kay baga na kang kaedi nga orin no anya tararabidem kat di na ka maagaw kang kuana. Di na kayat ngagsina kami.
Tapi kami nagamit na pasamak. Tadi, nagtulag kay ni mama nga mabalin naklaing nga buluden nga misubli nakmitlaing. Ketuhan. Ngamitay daddy. Bigla natang kakapungtot na, kakagawara na, nga di nakanon ni patpateg, naupa kanon kanyak. Ngay supayan din mangibaga ngagtalawa ko at katumaya ko dito sidong mo daddy. Apay kastoy. Manta ka sa ritok to ni mama mo. Daddy, kaya't nagsina kami ka ni mama. Umay naklata sa rongkar dita. Umay dakbulo din. Ngimisubli dak tumutlaing. Kasarita yung kuman ni mama. Nga saan nakagurgurahin. Saan nakabagtal-talawin. Kasarita yung kuman ni mama, daddy. Manong nami kaslasahan nagkamamati direta nga panagsarita mi kini mama nga dinakmeten kay kayat pagtaltalawon na kun kayat na kun nga nakadanan ni daddy manong nami idin tutayng karina nga walang iwanan kada kami nga gina. Tinawagak ni daddy manong nami kit imbagak keng kuana. Halya, pagtaltalawon na kan ni mamang mo. When daddy, Andiyan ka mo, andiyan ka mawatan mo apay. Idin to takunan eding oro anyat araramidem. Maagaw naklaheng. Saan kanto kanong agbalegi. Ita, idurdurun nakmeten. Agtalaw kang kunana. Pagdaltalawan na ko, no, maya kong tisidong iyo kinitita Mila. Apay kasto ni mama, daddy, apay. Ganto kasta talaga ti desisyon na o maramid mo. Edad niya nga rason. Apay nga kahit nangagsinan ti dalan nyo. Kahit nakanuwat na panunutan dati ti bukod na pakaragsakan. Andang amin ni Tio Ropo ni insangpit na dito balay. Isuta ka nung tagasawa. Hindi to taing kari. Hindi ni mama nga hanto nagagas-asawa. Okay. Tungay ka. Takas to tiramidam. Daddy, umayak ditan. Umayak ka alain. Ha? Isagana mo di kita rawatin. Umay da kalaan, daddy. Iawid dak dito San Fernando, La Union. Mabaling na ko ma, daddy. Kita. Saan kami ngagsina kini mama? Sa dinutayan, di may sakit na. Isutayan mi adua. Wala nga. Oris sa mo kayat. Iti pumanaw. No, pagtaltalawan na kantinam. Kam talaga ka kasat kayat mo. Huwan. Saan ka magsina? No, mabalin lang ako bakit saan kami magsina kini mama. Sana ka naragsak no awan ni Suna ti danak, daddy. At akin kuha na ti ragsak ko. At akin ni mama. Ngem manipod dito'y Ilocos Norte manunay mi imay nakinala ni daddy. Wen. Imay nakinala? Kaduan niya timbaga na kanyak. Noon niya timbaga kaniyak ni mama. Isumot tim lawlawag na kini daddy. Adin akon kayat. Adin ni daddy kanumeten ti mangituloy ang mangipaay ti para kaniyak. Kaya di rubrubwat kon di kita ruwatek manon na imi. Nagpakada akon kini mama. Inarakop ko ni mama iti nakairot. Mama. Mamangko. Kasladyak mayadang dagiti sakak ngo madayo ken ka. Asumurot kini daddy. Di ba patig ka mama? Dinto pulos ang padingga ti panangipatpatig ko ken ka. Iba pa nga? Ibatan akon. Pataktak ni daddy. Mama, saan ka pumapanaw dito ha? Kanayon kong tango may sarsarong karan. Kanayon nagtong may liliw kang ka. Karik-karik mama. Ituloy ko tagsingsingpet. Kanipasnek ko tagbasa. Katong palik tarapahap ko. Kanarapahap mo para kanya. Agbalin na ka nurse mama. Katsi ka mama. No, baling ko magit saan ka mag-asawa. Ang mga nagbalin to.
Agbalin to nga narangkas kang kanit churofo. Ngem no, sumanda itataragsak mo. At yak maitad kang ka. Kaya dawan ti marabit ko, mama. I love you, mama. Sige. Sige, dawan ti pagkatanakam kanyak. Kabailak ka taripatuan ti bagik. Ibatan akon. Kahit matagtakanin ni daddy mga uray kang ka. Goodbye, mama. Goodbye, mama. I love you forever. Kaslag kupit ti barukong kumanong nemi dinay di agon daway. Nga mabalin la ko mama nung nemi kasaan ko akayat nga aryaan ni mama. Iti panangarakop ko ken kuana. Kaslabang kupit ti barukong ko dinay nga pa nagsinami kini mama. No pa'y amok ken pa check. Nga kita kam tumanen iti mabiit. Takinid daw ko kini daddy. Nga linawas nga sarong karak ni mama. Inagtartarayan tilugan mi ngagturong iti amyanan manong nemi. Pet-pet-petan lata ni daddy ti kanawan nga dakulap ko. Nagkatugaw kami ti likod, tadabukod nga driver ni daddy. Ano madlaw ko, nga peslen na, ti dakulap ko, akas iti panang iparikna na, at ti panang patibker na, ti pakinakim ko. Tawal lata, ti panang sarday, ti panang aruwos, dagiti luwak, numampay, ter-terdek sangit. Nabasan ti panyo, apang pumpunas ko karagiti luwak. Ini tamalagip ko nga tawagan ni mama babayan ti cellphone na. Nabayag adi si mungbat. Kaya dito sumungbat kasla agbadabadal ti timak na. Anya kanupay laing tibaga. Tinalipatan. Hindi pala tibaga. At ka dinalipatan. Mama, please ha? Di ka susukat iti SIM card doon. Nainit ang mga kait kang tawagan kahit matawagan ka. Promise mo ha, ma? Sige. Nga ma, saan ko nga ibilang pa naka-isturbo kitip pa ng tawag ko kada kayo? Ha? Siyak ti ma-isturbo. Mama? Nangeg mo. Alawan. Sa mga bilang pa nakadisturbo no tawagan na. Ngam siya ti madisturbo. Di ko ayat ti madisturbo no tawagan kayo. Ngam tawagan kayo maditi oras nga. Amok nga saan kayo nga busy mama. So please ma, please. Saan kayo agsuksuk at isim gaduen? Saan ko mama? Uwan manong nemi impagpakaasik ti amin ngem anyan. Taydi tamakadanon kami ditoy San Fernando City di La Union manong nemi ti balay da daddy. Tinawagak manen ni mama. Ngem saan ko nga makontak pay. Inulit-ulit ko ngem talagang diyakon matawagan pay ni mama manong nemi. Do pa'y kasta manon nemi naragsak ni Tita Mila anang pasangbay manen kanyak iti balayda. Manen kunak tay mayak idin ti makalawas. Kading karina manon nemi na kasano iti panangipaay ni mama ti pamateg na kanya. Ket kasta met teramiden na. Mamati ka kanyak iha. May sakmet nga ina. Lumampay sa anak pet nga naganak. Ngimore no sang kang ipas ngay. Agbalin na ka, may sangay na ka. Karagaman na, napasamak nga, iti dan nami, iti asawak, ni dadim, ngagnaid ka. Naragsak kami, nagragsak kami manitan. Agaman na, tita. Kat naging narakop kami, tinairut, manong naming, sa mali lang at talaga ti irut, unos arakop ti pudno ngayon na. Imawanin ti sa pulag pa kini Tita Mila ta saan nga panakin ko kuna dagiti parparik na nakaniyak ngayat. Ngem te kunadan sa balila ti pudno nga ina. Uwen manong.
Kaya si Marsa runungal daw, tawag-tawag aglata ni mama ngam talaga jakon makontak pa isuna. Mismo nga daddy kinitita manang name tinangkuyog kanyak nga nag-enroll iti kurso nga nursing. Uwen. Indad da amin nakasapulak. Nagbalo ti style di kita arwatek kat lalo ak nga pimintas. Sang kaibaga ni daddy kanyak at talaga nga imalaak kini mama iti kinabintas. Dandanin malpas ti muna nga semestre idi tamalagip kumanen nga kidawen kini daddy nga ingkam sarong karan ni mama. Ngam kanayon na madlatang ibaga nga busy isuna ta businessman nga rod. Duwada kini tita Mila ti mga asikaso ti negosyo da. Dimteng ti second semester impas kulat ta tinagbasa. Aging gadimteng ti Pasko. Adada nga mariknak tinalaos nga iliw ko kini mama. Isong ang pagpakasik ba rin kini daddy nga kami makipasko ajay Lawag City di tayo Ilocos. Manugot met. Kat kaduhami pa marong name ni Tita Mila. Huwen, ngaman yan nga dagos. Ngaman yan tadagos nga nalpay tirik na. Edi dumanon kami ti pinanawak nga balay manong name. Sa bali matentag kasera. Umatan sa jay ni mama manong name. Sa bali matentag kasera ti dati nga pagkaskasaraan mi kini mama. Adi damit may baga no sa dinuitan ti ayan ni mama ken kastabatan kini churofo. Labang kami pa nagdamag iti pagtrabahuan ni mama nga beer house. Ngam nabayag kanon nga saan nga simreng. Ket kastaon ni manen ti sangit ko. Daddy, Daisy ha. Daddy apay kasto ti narabil ni mama kanya. Labing pinsan nga ginupid ng komunikasyon mi kalbasan na awanin dito lawag. Ket sa dinuitan ti ayan ni mama. Kaya niya itan ti kasasaan na. Anya ti basol ko keng kuata. Anya ti basol ko keng kuhan na talinaksid nagbeteng na namin pinsaan. Anya ti basol ko keng ni mama daddy anya. Nagsangsangit akmanen manong name kat patpatib ka rin metlat ta ni daddy. Isuda kini Tita Mila tirikna. Ajak kanu mapukawan ni tinamnama. Agkita kam to kanu metlaeng kini mama. Ken kang runan ti amin manong name kat jak pulos nang imula iti gurak iti ina. Saan kanu nga rumbeng nga gurahek ti bukod kong ina. Dahil ta impagsagapsep kanyak da daddy kini Tita Mila manong. Pinagbaling ko nga rod nga busy ti bagi kadig sumar sa runong nga paset ti biyag ko manong name. Tapno may liwliwag ko ti amin. Impas na ko tinagbasa. Kat nung kasta nga bakasyon manong name tumultulong akmet iti negosyo da tita kini daddy manong name. Tapno adadapay nga makasurusuro ak kadig itinasken nga surusuro ak. Tultulong ak ida iti negosyo da. Kastat aramindak no kasta nga bakasyon. Last semester iti kaadakon iti second year college iti mamamok ni Donald. Uwan manong. Tagalawag matlang suna. Uwan. Kaya magbasbasa dito sa San Fernando City. Kaya third year nan iti kurso ng civil engineering. Pwede damo manong name kat lik-lik-likak ni Donald. Tamangan ko na. Lumakasing nga iti panagbasak. Siyak maten ti mailiw keng kuwana. No kastang jak mauray iti text na. Kano dinak malagip nga tawagan. At alik-lik-likak nga ron. Jak tawagan. Cancel ti tawag na. Jak nag-text bakan. Iti kuwanin sardeng nan. Nga babaen ti text kan ti mismo nga personal kat naibagahan ti panagayat na kanyak. Kadi tanda ni nagsara manong name ti klase kana sa dagmantan ti panag-debok. Diya ko napupuutan manong. Ngayon naklon ko ti panagayat ni Donald. Kat kasto ko ni tiragsak na. Agaw anak. Donald,
Agyaman na kang kanesi. And I love you so much. Oh, I'm so happy. Ano mabalil na kung makit arakupen ka, nga makis ka. May ay kasano ko ma? Urayon ti panag-18 ko, panag-debok. Next month na. April 8. You're my special guest. Sure. And thanks. Advance happy birthday, sweetheart. I love you. I love you too. Advance happy birthday once again. Sweetheart. Sweetheart? Say it with a gift. Sigurado na ita. A special gift to a special to a very special woman in my life. I love you, sweetheart. I love you. Kinuna manong name ni Donald kadjakon nakapagkadkad idi taygaman na ti may sang dakulap ko sa inagkan ti bukod na. Banag nga nakaragsakak met. Nga jak may ladawan ti kinaragsak ko kada apaman uno apagapaman nga nalipatak ti may papan ni mama. Nga nabayag ko nga kail-ili isong ken pasaray madanaganak takaslag parparig na kanyak nga saan nga nasyat ti kasasaad ti ina. Namnamayin ka ha? Sure. Itapay nga agayon ayatan adda akto into na birthday mo. Di ba? Siya ti magam nga special guest mo. Ito nga dakto sweetheart. And I love you forever and ever. Dimteng nga road manong name ti kaaldawan ti panagdebok. Maisagana anaimbag na isagana nga imbag manong. Maisagana nga imbag taysod kayat na dadi kini Tita Mila. Nga awanin ti sa pulag pahay kabutaing grande ti panagkasangay ko. Nga iti day tumitlagon daway nga inyam amukmet ni Donald kada dadi kini Tita Mila. Ken kanagiti friends ko. Ngem, itilikodan ti amin manong. Itilikodan ti ragsak ko agsang sangitak iti kaungak taadda. Adda man ni Donald nga agpaiso ni special guest ko. Adda man ni Donald nga agpaiso nga kayanayat ko manong naming ngem apay. Apay nga iti kaungak agsang sangit. Adda ko nga ibilang ko nga ni mama ti special abisitak iti dayta nga rabi. Yung sa dinutayan ni mama, sa dinutayan ti inak, sa dinutayan mo, mama. Iso nga di jakon materred tiriknak manong naming karigatak nga yung karigatak nga linabasan di kiti bisitak. Kaniti unag ti silid ko ngayon buwang ko ti sa nga itay pa lang tap palak manong na Mama, sa dinutayan niyo, naragsakak, Mama. Tanadanunan ti panagkasangay ko, panagdebok. Naragsakak ko, Mama, rin noda ka, Mama. Lumunag at may kasangapulag at walong kasangay ko, Ma. Ma, I love you. Kahit ko kumanganda ka, kaya mamuka ka rin sa nga ilik. Napanakila ka mga imamo nga sika ti pudno nga inak. Adyak ibain nga sika ti inak ka nakautangak iti biyag ko. Adyak mabain nga mangikis nga sika ti inak nga mangipatpatig ko na kanyak kay ipatpatig ko. Adyak ibain mama. Nudigat ipanakil ka. Taim pariknam kanyak ti talaga nga dungo ti may sa nga ina iti anak na. Mama, sa dinutayan mo, nagpakita ka, kasapulan ka, kurang tinagsak kunaawan ka, sikat ti kasilpo ti biyag ko, Mama, sika. Uwain manong nemi imbes nga naragsakak ididayta nga panagkasangay kung nagsangsangitak.
Ta mailiw ang unayan iti pudno nga inak. Mailiw ang unayan kang kuwan. Nadlaw ni Donald nga nagsangsangit ak idi tarumuarak idi saled ko kan nagsubli ako ni Tayan dagiti sa nga ilik. Inimbestigar na. Naglibakak idi damo. Nga makulit manong name tinubyo. Iso nga kabilitan ng bagak ti amin. Sweetheart, awan ko matilimod mo kanyak. Tasyak kat awan ti di mo amo. May papang kanyak, di ba? Amin may papang kanyak kita mo. Kasta ka kumamat. William? Donald. Oh, come on, sweetheart. Come on. Saan kang sinaya kasta? Wala da ka di nadagsan nga problema ang babaklayan? Tell me. Katang kasaganak matatumulong ngayon ka iti amin na kabailang. Hindi mo ka di mangmangig no kuha, Donald? No awagak ni Tita Mila, iti tita? Ngembes ko mga mami? Saman. Ganda ko mamit tagdamag ng maliblipatak. Saan ka di nga iso? Tipod no nga mami? Kung makit impudno keng ka, ti amin sakmay nga inaklon ka. Isong itapay Donald. Kahit ko alipatan na kon. Ha? Ano ko na? Lipatan na kon. Anya? Ako pa'y makambunan ti relasyon ta. Nakano na ang ini. Inaklon na. And then, isumarunong nga bulan, isuban pa nagkasangay mo. Lipatan ka? Apay? Batuhay? Sana ka may karikan ka doon. Numaamuan digiti parents mo ti amin sigurado nga paritan na kang mga ipatag kanya. Tapi ko mga ibagang sangka nga may kari. Pudno nga putot nak ni daddy. Inayat namat idi ni mama iti likodan. Ngagtrab-trabaho iti beer house. Magitam-git maklahat ka. Di mo namnamahin? Agtrabaho ni mama iti beer house. May isang GRO, yeah. Inayat mo't siyempre ni mama ni daddy. Inyadayo ni daddy ni mama iti kapitakan. Inkasera na. Ada ka no idin iti tiyan ni mama iti tabaybayan ni daddy suna. Gabata siyempre. Saan na kaya't nagdinaganak kini daddy ani mama ang naggapo iti kapitakan ti agbalin nga asawa na. Kaya't kabutawanin ni daddy. Kapilitan nga nagsubli ni mama iti beer house. Impas nga hinak ni mama. Tinagibin nak. Tinaripato nak. Pinadakkel nak. Ang naggapo ka na iti ipakpakan na kanyak iti trabaho na kas GRO. Egin ka naggraduara ki din iti high school. Iti dumteng, timang kasangang pulok iti inam nga birthday ko. Namamok ni daddy. Kaya di agkulego, agbasa ako niti college, adha akong tisidong ni daddy. Tadinakmadtang kayat ni mama. Dahil ti pudo, awan surok akong koran na. Iso nga sana ka may karikan ka. Lipatin ako. Rumay gumangimpod no keng ka ti amin sakbay nga inaklon ka. Lipatin na ko, Donald. Di si Sandong agbalid panagayat ko keng kauri no asinupay ti pudno nga inam. I promise. Nilang patay ti mabaling mamagsi na karata. Isong samong ibagbagang lipatin ka. Gaputi patpatig ko unay-unay. Kastamat imbaga idi. Kastamat imbaga niya idi ni mama. Nagkinari kami. Anilaing patay ti mamagsina ka na kami ng awanin ni mama. Nabayagin nga jak makuntak isuna. Awanin ni Sunat ti dati nga nagkasiraan mi. Awanin ni Sunat ti dati nga pagtatrabaho na. Kadya ka mo no sa dino itante yan ni mama. Anya itante ka sa saad na Gusto na, sweetheart, saan ka ng sangit?
Kadulitek ka ni karikan ka. Dinto pulos agbalit pa na kahit kukin ka. I love you. Urean niyaman tinaggapuan. Kinikarik, tulungan kanto nga mang sapul kini mamang mo. Duwatan to tibang sapul kang kuha na yung tundumteng ti panuwan para iti dahi tangabanag. Ipasnek na tagbasa, masapul nga graduarta, masapul nga matungpal na kita rapapta, masapul sweetheart. Namati ak karagiti makapnek nga kari ni Donald manong naimi kat Jack na pupuutan nga inarakop ko isung na. Nga naging narakop kami. Imbaglagi din taada ni Donald, imbaglagi din takas ken kuha natin sagot ni Apo Diyos nga nakariknak itinapudno nga ayat. Nga isutungo na kin mauding ayat ko ni Donald. Alis to manong naimi nga naglabas ti aldaw aging gadimtengen ti panagturpos mi kini Donald. Naturpos na ti 5 years course ti kurso ng engineering, naturpos kumaten ti kurso ka nursing. Nag-review ak kastamat kang kuana kat nag-take kami ti board kat kastaon iti ragsak mi dagbadpada kami na nakapasama nung namin. Kastaon mi tiragsak da dadi kini Tita Mila kat malagip ko manin ni mama nagsanayak manin. Banag nga amulat tanda dadi kini Tita no asin no manin ti malagip ko. Kat kunada dumteng tumatlang ti paset ti biyag ko tapno agsabat tumanin ti dalan mi kini mama. Nakastrek ni Donald na may isang empleyado ti DPWH manong nami iti regional office kat saan ko nga saan ka ibilin ko ken kuana ngirapin na kuma sa pulen ni mama. Inikak isuna ti picture ni mama. Nagboluntaryo akmet nga nagtrabaho kas nurse iti Ilocos Norte puno iti hospital manong kahit pangalalak ita at experience ko. Kaya itinaminsan nga panagbakasyon ni Donald inawis nak iti balayda. Nami adumatan nga napanak ti balayda kahit namamutak mo na yan dagiti parents ken kakamsat na. Nga iti dayta nga ipapangko ti balayda imianak. Kaya di man nilakdikan kini Donald tinasulisog. Uwen manong imianak kahit nagkaida kami kini Donald. Sweetheart, nagayatan tangan tuwa tinaw samak. Rumbeng laeng. Gabuta, anayaman nga aldaw kadi kasar ka. Saan ka ang baybayan ng runaitan, tanda na pasamang karata. Ikarik, kit mamati ka kuma. Sapay ko man, Donald, sapay ko man. Saan lang ang sapay ko man, nadugat talaga nga itong palek. No kayat mo, itong bigat, matlaan. Katipudnutan ka da daddy, kini mamik, tibanggap ta. Pero rin itong bigat maglaing kat umay kami ti balayo tapno matulagan ti kalaysata. When start, kastantot mapasama kin tubigat. Masapul nga ti kabitan nga panawin kada kasartan. Matungpalen ti sa balipay nga arapapta. Matungpalton sila. Nagkalaysa ka mga road kin ni Donald manong nemi naragsak kami ngem naragragsak ka kumapay no adda ni mama. Nagpanawagan akpayin ka nagiti stasyon ti radyo, telebisyon, kaniti social media ng kaskas di nga saan ngagpakita ni mama. Naipablahak pa ka nagiti local kan national nga pagiwarnak. Manong nemi ti kalaysami ka ni Donald imposible nga dina. Awan tinangidanon kang kuana. Ngam talaga nga awan ni mama. Si bibiyag pengata? Si bibiyag pengata kit sa dinutihan na. Kananya ti kasasaad na. Iti sidong dadadi kini Tita Mila tinagyanan mi nang runa idi masikugakon. Yung karigatan met ni Donald tinagawid manong naimi iti renabi ket plano mi nga noga agana kakton ket sombre kakton iti trabaho. Ijay San Fernando ti pagtrabaho wakta sadya ka na inak manong sadya kami ngagnaed asang kapamilya. Naging gaman nung naimi nga dimtengen ti panangipas ngay ko kay ni Junior kay dito'y kumanen nga malagip ni mama. Ni mama nga sang kaistorya na kaniyak idi no kasano tirigat na nga nangipas ngay kaniyak. Kad mapadpadasak matitan. Ipustak manong naimi impustak ti kakaiso nga biyag ko may pas ngay ko lang ti anak ko. So nga dalata ni Donald ti si asideg ko. Isuda kadadadi kini tita. Ket malagip ko lata ni mama. Ket tunggal agidekak manong naimi ni mamalata ti awawagag. Mama! Dada nga mamati akapod mo. Ti storyam kanyak kastoy gayap tirigat ng aganak. Ti aganak. Mama!
Sweetheart, saan la ko mga ni mamang mo tiawagam? Ni Apo Diyos tiawagam. Kahit babayan ti pa nang tarabay kada kami ti Diyos, manong naimi ni Apo Diyos. Babayan ti pa nang tarabay na kada kami, nakalasat kami ngagpadpada kini Junior. Kaya di ta mapabunyagan ni Junior, na-aprobaran mo ten, ti pa nag-apply ko ti ospital. Kaya dito'y kami manong naimi, Ilocos. Nga nang ipatakler ti bukod mi nga balay. Kaya di may sangal daw si Marong Karindani kini tita, inawis na kami kano nga tandara mi ti birthday party. Di bigla nga malagip ko ti birthday. Birthday ni mama ita. Birthday ni mamang mo ita? Wento na, saan nga tang iso ti papanan tayo? Kada daddy? Baka kanya ti amom. Mga no. Kitpud no manong. Pudno tinagparik na kaniyak. May isa nga medyo takalabalay nga ti abe na kit adda mission shop. Adda damat la iti sentro ti Ilocos, ti Lawag. Kaya di mabigbig ko ni mama. Mama! Mama! Mamang ko! Dahil siya. Kastahon iti panagin narakop mi ka nagsangsangit kami. Mama, happy birthday keng ka. Sangkamat nga tinawang ket. Adak lang ta si day. Yung mapayawang ka iti agraduarak. Adak nung sana ka nagpakpakita keng ka. Anya? Ala. Sangka pulo sa linaksid anak. Tawan diin nga mga laksid anak na. Kahit ko lang idi, saan nga maistorbo ti panang patungpal mo ka na gitara paap mo. Kanaskan nga sinatatam no, saan ang mapektaran ti biyag mo, iti nagbalit ng biyag ko, iti kalabas. Siguro kat talaga nga paset ti biyag tayo tinapasamak. Akalpasan, nga naipay ko, ti pagrebengakang ka, simumblat mat ni datim. No pekas ta, agdaklat ta nga magsubsubaybay kan ka. Manong na minudad dumakat kasla narigat apatyen ng pudnumat dagiti pasamak. Nga iso tinaikari, wano inkari ti Diyos, nga mapasamak apaset ti biyag mi. Ti biyag ko, ti biyag mi agina, kastabat ng kadadadi kini tita, ti biyag mi kini Dona. Manong na ti agdama, kadadan, anak mi, uno duwan ti anak mi kung nakuma kini Donald. Duwan ti anak mi kini Donald kad nagtultuloy matlatat kinaragsak ken kinaornos ti pamilya ni mama. Tanadaan matla kini Churupo iti duwa nga anak. Duwa nga kakabsat ko iti ina. Well, musto uray ti ko na ni mama manong naimi. Kalbasan ti pagrebengan na sumubulat met ni daddy. Ket tapno saan nga madisturbo manong naimi ti panagbasak. Tas diya tinapasamak nga maadalat tamat gayam isunat asideg nga magsubsubaybay kanya. At talagayam na ikari nga pasamak ken pagteng panawen nga panagpakita na kanya kadedi nga panag-birthday na. Wen manong naimi nagtultuloy matlatat kinaragsak ken kinaurnos ti pamilya ni mama tanadanda ti duwa nga anak ken ni Churupo kunak manen pasaray emat income sumarongkar ket mapasarimat income sumarongkar ti anda daddy kan nagidiragan nak kiti asawa. Dahito nga rod manong naimi ti pakabuklan ti lagip tinapalabas ko ti biyag kinayat ajak tupulos malipatan. Ang katawang ngatan ti katanukan manong naimi nga ina no saan nga ni mama iti likodan nga nagkapuisuna ti bagbagada kapitakan. Kas ti bagbagak tiyak tupulos ibain isuna. Kanipatpateg ko ti nanayon. Agas ti panangipatpateg ko ti asawa kanagriduha ng anak mi. Huwain manong. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, kanagripada kan di mga kanagbuya. Kat sabi ko ang kanayon nga agtultuloy dito nga programa. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga radagyam nga pagayam mo, Daisy, iti Ilocos Norte. Thank you mat kang Daisy, kan thank you kada kiti amin nga nagbuya ka nagdangeg. Ito pagkahim yun ni manong yun Nemi Ruiz. Mga ibatbatin tinibag nga oras na ibag nga malem ka na kaya aming asapada. Babay na po.